با ارمانجا پشتگیریا پروسه خوندنه دستیا پرورده کانتون رقا دبستانه که نمونهی به ناوی شهید شروین رقا وکر. ده مراسم فکرنه دارای دارین ریفبریا سیویلا کانتون رقا ریفبرین دستیا پرورده یا با کرو روشلاتی سوریه و پسپورین پروسه خوندنه بشدار بون. پشتی دقیقه که ریزگترتن لسر ناوی ریفبریا دبستانه شهید شروین آخفتن هاتن کرنو تیدا دتاین آواهیا دبستانی و ریبازا پیشوازیا خوندکاران هاتا شروع کرن. مراسم بگراندنا گوونده بداوی بون. مرة أخرى بأن المرأة تم افتتاح المدرسة التي تتألف من 7 غرف صفية. دبستان جه 7 رفان و 4 لابوراتوران پکتی. دبستان به تایبەت ئالیە زانست دەگرە دەست هەروەها بەشێ پرتوکخانەیە ئەلکترۆنیک بۆ پێشخستنە شیانن خوندەکاران هاتیە vekirин. ئارمانج ئەوە کو خوندەکار دخواندنە ئامادەهیدە بە ئاوایەکی باش وارە پەروەردەکردن دا کولزاننگەهێ لە گۆری پسپۆریە کولڤرخاندیە جێهێ خۆ بگرە. لە دبستانە مە وانەیەن هەردوو شاخên خوندنê ji refa dihan heya bi kaloriyatên dayîn. والثاني الثانوي والثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي.